indla mawuzofunda kumavesi angasemuva noma ufunde kuma chapter angasemuva iBhayibheli bathatha nabantwana babadla ngoba indlala yayikade inkulu ezweni ngoba bazalwane ndiyafuna ukusho ukuthi indlala iyabenza abantu benza izinto ababengacingi ukuba bangazenza indlala iyabenza abantu balahlekelwe izinto ababezithanda ithi iBhayibheli omama ababini mawuzofunda kuma chapter angasemuva ithi bathatha abantwana babo omnye oqala bampheka bamdla ngoba indlala bazalwane iyakwenza ukuthi wenze izinto obungacingi empilweni yakho ukuthi uyozuzenze indlala namhlanje kunabantu abanezifo ngenxa yendlala kunabantu abangena ezintweni abangazange bacinge uba bayode bangene kuzo ngenxa yendlala ingakho noYesu mezothetha nabantu menikezwe ithuba esethempelini uthi ndizoshumayela izwi kwabahlwempu namhlanje sizothetha nabahlwempu sizothi nani uJesu uyanibiza sizothi akanilahlanga uThixo sizothi kwabahluphekileyo ukhona uYesu ozofuna impilo yakho ithi iBhayibheli mawuqhubeka lithi nangaphandle egeyithini kwakulenda kwakhona amadoda ayenochoko lithi iBhayibheli lamadoda ayeneqhenqe lamadoda ayelahlwe ngaphandle lamadoda ayenganakwa ngamuntu lamadoda ayebhekole phansi lamadoda ayehleli ngaphandle kungekho umuntu owabheka kungekho umuntu owathathela ntweni athi lamadoda ngoba vele asithathelwa ntweni ngoba vele abantu mabesibheka basibona njengabantu abayuseless kodwa ke asizofela endaweni esikuyo lithi iBhayibheli athetha komnye nakomnye athi sihlalelana apha sithe sifa namhlanje sengathi ningaxolela mlaleli ekhaya uhlalelana apho udufe Nkosiyami lithathetha komnye nomnye athi uma sihlala apha egeyithini sizofa noma sihamba sizofa kodwa masithi noma sisifa masife sizohambweni namhlanje ngathi ningathetha nomuntu ukuthi ungafele endaweni ekuyo noma intoni efikayo mayifika usohambweni athi lamadoda ukufa siyakuvuma uba kuyenzeka kodwa makuthi makwenzeka dingafele endaweni enguyo mandingafele enhluphekweni yami mandingafele esifeni sami ndizawusuka ndiye kuYesu athi lamadoda azonyuka anikhumbuza owesifazane elithi iBhayibheli wayenengxaki lithi iBhayibheli owesifazane wayenengxaki yegazi wathi lo wesifazane andizuhlala nento yami senivile uba khona uYesu lithi iBhayibheli lo wesifazane wathi noma abantu babemvalile kodwa wangena phakathi kwabo ngoba uyazi uba lukhona uncedo lwami kulandoda lithi iBhayibheli wasuka endaweni ebekuyo waya straight noma babemvimbezela wathi mandibambe nje umqukumbelo wengubo kaThixo namhlanje mlalele ekhaya andiyazi ingxaki yakho andizazi into obhekene nazo kodwa suhlala khonapho sukuma ungafeli kulondawo andazi eFeoriatasha andazi efamily yakho kwenzakalani kodwa suhlala